Okwomeka factory kubasa okucererwa n'ingasho butabaho hagumaho butikirizana hagati y'abantu n'abebembezi babo. Twayita abanyamakuru kine wabatwa nitwe twabashaka ngo bije bakava rimwe bitero batware barita Orwanjo nefato niberugaha kushanga ngo factory etebekanisibo kombekwa hitaka ryo muntu kandi obwe hari ya government aho yakubasa kombekwa itaka ryo muntu kongana public private partnership. Sindi kureba aho abantu babasa kutudufitira ngo itakamanya ya muntu ebindi kurura ngo bya muntu manya government leta bayise design niyo yatirese ista public private partnership. Abazire bitu tine iba kuyese tujya factory kuba kugita kikatuhereza umugisha haza wese bazi wizidroingira abahingira bajyana bashashura fizi nito bashimurugana mu bakwira. Geoffrey Mugisha oyibembire kureba ngo kusuko mu guhahanshwa ngije kwaho nagira ngo akantu ko kagisha akatashemerire kufera abanyashuku. Turubuza kwikiriza umuntu waje adisorganizing member wa parliament utabasa kuinvestingo nitwetekatecera kimwe kumuhereza engaro tukamureta investing twatwinona ari mu mutegaya yaba inetekateka agire Nelson agire basigara agire kiyata gwenu ninyenda kusima Professor Ephraim Kamuntu no bwatarhanuye ahabo kuba kurge kumibirnena no shoti no we atanditsire initiative yo kuhinga majani twabanda factory tujurire bwajuba abandi tureba bahinga majani bakora cyo tumenye n'itegereza konka watwira initiative yecho. Chairman w'intebe yakashatu habwa shuku ahaganise biro kumugambaho kuno wari kurema isoko mbekwa kwa factory groupe mweyizire kabagaga bisinenge meya sukta urukanso eje mutekwenda itaka tekwenda factory yabita kwenda kwembeka ha government wa professor kamutetondekwe mu bisomero mbironto by'abantu mu binahi mu bugine ninke kandi kwenda kubaganira kwenda kubaganira development intumwa y'cyaro n'uko akwe sustainable. Gasha kwa Sheikh Abdulatif.